Danas ćemo se baviti analizom likova iz serije Porodično blago, ali ne svim likovima, nego samo onim iritantnim likovima. Uzmite u obzir da je ovo moja lična lista, naravno gledao sam da budem koliko toliko objektivan, da vidim, da ubacim likove koji su meni lično iritantni, a opet i gledam da su ti likovi objektivno iritantni i da nemaju ništa što može da ih opravda, da imaju vrlo malo nekih dobrih osobina, pa možemo da počnemo. Bisenija Gavrilović ili Bisa ili Bisenija, kako god ćete da je zovete, ona je tsundere ove serije, znači neka šizofrena, neurotična, kolerična ženetina koja gubi nerve za svaku sitnicu. On muče kompleksi što ima već blizu 40 godina, što se nijednom nije udala, što ima neskladno telo, što nosi broj obuće 45 ili 44, ne mogu tačno se setim, i naravno bio je kompleks i zbog toga ne može da nađe ni seksualnog partnera, kamoli životnog saputnika. Koliko smo skapirali iz njenih priča, ona je zapravo više puta menjala partnere tokom života, to jest ne partnere, nego pričala je Bilji, ovu haljinu sam šila kad je trebalo da sudam za tog i tog, a ovo kada je trebalo da sudam za tamo nekog. Znači vidimo da su nju dosadašnji svi verenici mahom napuštali, kao što je bio slučaj i sa Mićom i sa Kokanom. Doduše oni su na kraju nekako završili s njom, pa ono, sada ne tupimo. I Bisenija je odgovorna za krizu financijsku koju se našla porodica Gavrilović. Šta se desilo? Došla je sa verenikom prvi put u kuću, znači došla sa nekim amortizovanim fosilom iz bolnice koji je kod nje probao, mislim, nekoliko meseci ili malo manje. I onda kao odjednom Gavrilo, desi, ovo je kao moj verenik, treba mi 20.000 da otplatimo neki stan. I onda Gavrilo, šta će, hoće porodičan čovjek, brižan, brat, roditelj, otac, nebitno, hoće da pomogne Biseniji. Odlučio je da proda jedino što mu je preostalo od nepokretne imovine, a to je plac u Malom Mokrom Lugu. Prodao ga je Tihomiru Stojkoviću, ali pre toga je zapravo odlučio da uzme 20.000 od toplog obroka, pa onda da te pare vrati tako što će onaj plac da proda. Ove pare od toplog obroka je dao Biseniji, to jest nije njoj dao, nego je dao Zlatku, ali pozabavit ćemo se tom problematikom kasnije u toku ovog snimka. I onda šta se kao kasnije desilo, Bisenija je najurila verenika, to jest ona tvrdi da ga je najurila, mada je kao sam pobegao da ode u Tursku da je kupi neke stvari i to, neki nakit za svadbu, nebitno. I Bisenija tvrdi kako ona intelektualac, kako sa njom možeš da pričaš o svemu, kako možeš da pričaš o fudbalu, o sportu, o kartanju, o tuči, i o muškim i o ženskim stvarima, ali kao svi traže u ženi samo fizički izgleda. Niko ne uzima u obzir da ona ne uzima u obzir da mora na sebi da poradi, da ne bude više tsundere, nego da treba smanjiti to impulsivno reagovanje i da kako bi bilo ko mogo s njom normalno da priča. Ona vidi se da je dosta infantilnog ponašanja, znači ona i dalje gleda u Gavrilu zaštitičku figuru i zavisi od njega u svakom smislu, i emotivnom i u finansijskom, bez obzira što ona radi, što živi u svom stanu, plaća ga od svoje plate medicinske sestre, ali vidi se da je ona žena, baba, devojka koja se lako zarože pa krene da cmizri, da ronze i tako dalje. Trajko Gavrilović ili samo Trajko, otac Gavrila Gavrilovića i Bisenije Gavrilović. On i nije nešto toliko iritantan, ali ajde čisto onako da ga spomenemo. On je jednostavno dementni senilni čiča koji možda čak ima i Alzheimera. Čovjek u početkom 2000-ih, krajem 90-ih, on misli da živi
da živi u nekom međuratnom periodu, u Kraljevini Jugoslaviji. On prepričava Bebanu, Beban ga pitao da mu priča o Drugom svjetskom ratu, ovaj mu priča o Prvom svjetskom ratu, kao kako je na našoj strani bio ruski car, kako su svi oružili protiv nas, raznorazne neke gluposti, pa onda čovjek i dalje misli da ima mlin, da ima pekaru, da ima svašta nešto, iako su mu to komunisti davno uzeli, i on se tripuje da je optužuje Gavrila, da je on sve to kao propio, da je to prokocko, da je to prodao, da krije novac od dece, znači potpuno izlapeo, i što može baš jako da ide na nerve. I on misli da pismo koje mu je poslao kralj Aleksandar Karađorđević da ima bilo kakvu vrednost u 21. veku, misli da će kao time moći da povrati svoju neku imovinu. U suštini čovjek koji je zarobljen u vremenu. Čovjek je svima redom istrpio za zakopani ćup, i tako je to došlo i do Tihomira Stojkovića koji ga je iskopao, i ostalo već znate kako idu u seriji. Zlatko Gavrilović, tunjavi lik koji se trudi da deluje ozbiljno, kenjator, to jest filozof, ali bolja reč u njegovom slučaju je kenjator ili serator, nosilac pidžame prvog reda, kako ga je jednom Gavrilo titulisao, ispijač Neskafa, kad nema Neskafe onda uzme samo onako njuš i onu limenku Neskafe. Čovjek je jedan od glavnih krivaca zbog čega se porodica Gavrilović našla u teškoj finansijskoj situaciji, zato što ali da su mu stvarno ti lažni prosjeci oteli tih 20.000, nego ih je čovjek zaboravio na kiosku, i onda su došle do Branda, i Brand ono šta će uzo potrošio na sebe i na Bogoljuba i na Rajnu. I onda šta posle, ide kao da izmisli neku priču sa nekim lažnim prosjecima, i za divno čudo ta priča mu je prošla. I sad uračunajte da je on studirao jedno 7-8 godina, ne mogu tačno da se setim broja, znači zaključimo da je on na početku serije večiti student, i to je završio fakultet s nekim prosekom koji mislim nije čak ni 7, nešto, nego 6, nešto. Znači onako neki najbedniji mogući, i jedva je uspeo da dobije posao, pošto je moja mama, mislim Valerija uticajni advokat tamo, pa je uspela da izmoli predsjednika suda da ga primi, i onda Zlatko on se mangupira, kao ja sam njima potreban, nisu oni meni potrebni. 3 puta ili 2 puta je kasnio na razgovor sa predsjednikom suda. Prvi put ajde kao zakasnio, drugi put naiđe mikser, i onda on ide za mikserom kao ili krenuo za ruškom, i posle se vrati do kabineta i pito kao jel ovaj mene zajebava. Znači toliko je pogubljen lik da je to za priču, a tu priču upravo sada pričam. I uzmite u obzir da je Zlatko posle 2-3 dana, sad kako da kažem, rada u sudu, da je dao otkaz kao ta ustanova je korumpirana, tamo se ne zna ko koga jebe, ko sa kim, ko gde, rade te stvari po kancelarijama, i ima je neki neuspešan pokušaj rada kod one advokatice Katarine, naravno ništa tu nije ni poradio. I onda uzmite i u to njegovu mahinaciju da proba da od nje iznudi pare, tako što izmislio da su na miksere izvršili oružani napad, da su ga kao udarili heklerom u glavu, da su mu gorali cevku u usta, te neke gluposti, dok su ga zapravo samo mlatnuli staklenom flašom po glavi. Mislim, napad jeste izvršen, ali nije bio toliko preuveličan. I čovjek, čak i kad je došao do vojske, on je više bio van vojske nego u vojsci. I dok su se svi trudili, čak i Beban je uspao da skupi i koliko toliko maraka da bi otplatili dug u koji se njihova porodica uvalila, nije ništa doprineo. Uspao samo da uzme taj sat koji je kao dobio mikser od tih lažnih prosjaka, taj zlati Schaffhausen, pa ga je prodao, i na kraju je uzeo da se proserava sa novom kao tim autoservisom Gavrilović, kao kaže tebi uzeo da se proserava, kaže čovjek, treba vam
kao kaže beba, treba ti ovdje jedna kancelarija, ovdje bude čekaonica, ovdje da ima lepo kafa da se služi, treba ti računovođa, treba ti pravnik, tako neke gluposti, znači ono čovjek hoće samo da mastiljari, to jest da u njegovom slučaju samo da sedi i da ne radi ništa i tvrdi kako je država propala, što nema puno takvih ljudi koji mastiljare, a što je mnogo više ima oni koji samo rade svoj posao kako treba i ćute i ne filozofiraju mnogo. Tihomir Stojković, zvani Špic iz sela Stajkovci ili Tika Špic. Siniša Pavić je naravno oduvek voleo stanovnike, to jest došljake iz jugoistočnog dela Srbije. U ovoj seriji imamo celu porodicu, ali nećemo se baviti celom porodicom, bavit ćemo se samo Tikom Špicom, Đošom i ajde možemo i Žaklinu da stavimo. Tihomir Stojković, zvani Špic, on je primjer jednog seljaka, znači ono Skorojevića koji je tek došao sa sela. Ono nije još ni obrisao opanke od blata i odjednom se utripovao da je Beograđanin, kupio je plac i to samo zato da bi kao imao neki posjed u Beogradu i to u malom mokrom lugu, a ne u centru Beograda, što je on planirao tamo da radi diskutabilno i od kojih para. I vidimo da je čovjek ono baš neko koga je udarilo u glavu život u prestonici. Iz priči do duše njega ne, on kaže kao kako je on težak, kao kako je on mučen i kako živi od teškog rada i te gluposti. A kad čujemo priče njegove porodice, što je sigurno verovatnije od njegove priče, uverljivije, da je on neradnik džabolebaroš, da ono nije nikada motiku uzeo u šake, da je možda uzeo jednom pa je vidio da je to mnogo teško za njega pa je samo batalio. Tu treba isto dodati da je čovjek oženio Đošu za Zorku samo zato da bi se domogao placa na kome se nalazi Ćup, znači njega uopšte nije interesovala sreća njegovog brata od strica, nego samo da ga oženi zbog Ćupa. I posle kad je iskopao Ćup, pre nego što ga je otvorio, on se pomolio Bogu da unutra bude ono i pravo, da će svi od njega da se ovajde, da će da bude dobar kolebac, da će daje na sirotinju, na nejač, na tako te gluposti sada ne nabrajam. I posle puno po svemu tome, ono, ponaša se baš kao neki Kojeki Skorojević, ne bi mogao baš neki bolji izraz da smislim. Kupio je zlatan Rolex od 5000 maraka, počeo da puši kohibu koja košta 100 maraka po komadu ili 120, nebitno, što je poprilično mnogo. I dodajte tome Don Đoši koji je bio izuzetno zaslužan za to što je on uopšte mogao da dođe do tog Ćupa, njemu nije ništa dao. I na kraju se naljutio na Đošu kada je saznao da je on zakopao njegovu polovinu, a da je svoj deo zadržao za sebe. I ono, Đoš hoće da mu priča kako će da postane otac, kako će ti kada postane stric, tako te gluposti, ovoga to nije ni interesovalo ga je samo šta je uradio sa parama, šta je uradio sa blagom. Tika je jednostavno primjer nekoga kome viri prazviluk iz zadnjice, izlušio šargarepa, a hoće da bude Beograđanin. Đoša ili Đorđe Stojković, zvani Đoša. On, na primjer, isto hoće da bude Beograđanin, ali ne u tolikoj meri koliko i Tika. I vidimo kod Đoše da je on nesposoban, znači ono ne možeš, kako je rekao da je tripko za njega, ne možeš dve čurke da mu poveriš, zato što je sav pogubljen, šuntav, smetenjak, znači nije uspeo pare Gavrilu da odnese, to je uspeo je da da nekom od članova kriznog štaba i on je po zanimanju prizetko i nije mnogo proteklo vremena, znači možda 2-3 dana je već živo na mirazu, uspeo je da iznervira tasta i da učini da ga ovaj zamrzi iz dna duše. I ajde, kao stupao je Pajina kola, mislim kola od svog tasta,
I ono na kraju kada je se domogao novca iz ćupa, on umjesto da kupi pa i nova kola, on je kupio kola za sebe, kupio sebi novo odelo i pokupovao Zorki Nakić, što je lepo, ali treba je prvo da ispoštuje obavezu prema tastu, ali ajde. Ali dobro, kod njega olakšavajuća okolnost to što je spasao svog brata od strica da ne ode u zatvor time što je zakopao deo blaga i samim tim uspeo je da ga sačuva od zatvora i da ga oslobodi optužbe. Žaklina Stojković, žena Tihomira Stojkovića, o njoj nema puno da se kaže pošto se žena i ne pojavljuje pretjerano, ali iz njenog ponašanja možemo da vidimo da je za nju Beograd centar sveta, da je to neki Disneyland, New York, nešto. I ona čim je došla u Beograd, ono pitala Džombu, mislim kao da li imate neko jelo u trendu. I hoće da vika, ono da neće da gleda buvljake, hoće da gleda butik i tako to, a ona je inače po profesiji kafanska pevaljka. I vidje se da je mentalitet previše provincijalski. Mikser ili Dobrivoje Kašiković, kako mu ide puno ime, on je muljator, spletkaroš, lažov, laže gore od braće Grimm zajedno, mnogo je navalentan, onda glumi neku pogubljenost kad mu neko postavi direktno, razumno i logično pitanje, ne obavlja savjesno svoj posao. Znači bilo je više puta, on krene priča sa Zlatkom ili sa drugarima i ono dok mu pored njega mušterija kuka za pivom ili za bilo kakvom narudžbinom, nebitno, i ono najde kao donese mu pivo, onda to pivo otvori, krene onda pije. Kako ga je jednom Ruškao karakterisalo, on je najveći folirant u Beogradu. I kod njega jednostavno teško razaznati da li on govori istinu ili laž, da li ono, znači jednostavno darovit za laganje i svi ga znaju kao lažova, čak i Zlatko koji mu je dugogodišnji prijatelj. On je taj koji izmislio lažne prosjake, onda prije kako je Zlatko obranio neku babu od lopova, zapravo se kurčio pred bodom doživotnim i tako dalje. I da, izmislio je pred profesorom pred kojim je imao da polaže posljednji ispit kao kako je on oženjen, kako ima dvoje dece i kako je njegova žena student, ona kao studira neku biologiju, farmaciju, ne mogu se setim, on kao drži knjigu od tog profesora, čita i uspod juri za decom. Čovjek nije niti oženjen, niti ima devojku, niti ništa, ali ajde. I jednostavno za njega nije ni čuo što mu Zlatko nije poverovao kada ga je onaj gorila od Gazda Jeza, onaj utjerivač dugova, kad mu je razbio glavu i kada je Mikser zaista bio povređen zato što je navikao na Miksera, da je on teška lažovčina, da je spletkaroš i tako dalje. Churchill. Pre nego što krenemo u teoriju o njemu, to je zbog čega se on nalazi na ovoj listi, odmah da vam kažem, prestanite više da ga idealizujete kroz Facebook mimove, kroz one YouTube mimove, jeste kao smešno s vremena na vreme to što gledamo kako bije Džombu, kako preti Govedareviću, Zečeviću i tako dalje, ali uzmite u obzir da taj čovjek nema bukvalno ni jednu vrlinu. Dobro je samo što nas nasmeje ovako iz trećeg lica kad ga gledamo, zar bi zaista neko želeo uživo da se druži sa takvom osobom, čak i da je upozna. Pa da počnemo. On je epitom prosječnog Balkanca, to jest čak i onako malo više iskarikiran. On je jednostavno najobičniji fizikalac, neandertalac u svakom smislu te reči, radi ko kamiondžija. On je naravno težak alkoholičar, uneće u sebe bilo šta što ima alkohola, verovatno konzumira kada je kriza alkohola, čak i medicinski alkohol. Pije rakiju umjesto vode i to pije ono najgoru šofersku džibru. I on sve probleme rešava ili pretnjama ili verbalnim napadom, ali neće da se ustručava da preti fizički ili čak da izvuče pištolj. I soli pamet svima redom, ono, svi nisu u pravu, svi su ludi, samo je on jedini normalan. Kako je dobio nadimak Churchill, Boga pitaj zašto se ponaša ko Stalin, ali ajde.
Jedina misterija kod njega, zbog čega je on uzeo Rajnu koja je imala tuđe dete. Verovatno i Rajna tada bila toliko očajna da je ono bilo kakav muškarac dolazi u obzir. Znači ono bukvalno da je srozala svoje standarde u neki krajnji minus, pa ono kao ide može i Bogoljub Gagić zvani Churchill da mi bude, može da bude da mu uvalim svoje dete. Mislim, nije mu ona uvalila dete, on je bio svestan da je ona trudna, ali ono odlučuje da podigne to dete. Ajde, računajmo da je to kao jedini dobar uspeh, što je on, jedini dobar podvig koji je on uradio, a to je bilo pre 20 godina, posle vidimo da ga ono Rajna ne ponosi, da bukvalno jedva čeka da umre. I vidimo kad ga je, po tome koliko je dobar muž, otac i tako dalje, vidimo kada ga je pitala Roska da li postoji da li ima neki moment, sjeti se nekog momenta kad si onako bio od asa, vitez, lav, kada si oborio s nogu i Churchill nije mogao bukvalno ničega da se sjeti, verovatno je oborio Rajnu sa nogu kad ga je ona pijanog vukla do kreveta. Churchill je jednostavno osoba koja voli da preuveličava stvari, da dramatizuje, za onda kad mu neko skreše istinu u brk, on zanemi ili krene u napad, ili on uzme da iskreće tuđe reči. On je jednostavno osoba koja nema nikakvu vrlinu. Znači, bukvalno ne može ništa dobro iz njega da se izvuče. A jedino, ajde, kao što mu je možda vrlina, što je pošten radnik, mada je i to diskutabilno. Lister. Odrpanac, crkveni miš koji je na sumnjiv način postao buđa. Hoće da deluje zajebano kao da preti drugima i tako dalje, ali ono zapravo je najobičnija jajara koji cvikaju od suda i od nekoga koji je izvan njega u toj kriminalnoj hijerarhiji. Nije skroz potvrđeno za njega da li se bavio kriminalom da bi otvorio svoju firmu, ali nije isključeno i da jeste makar malo umešao prste u sve to, ili da su kriminalni prsti umešali u njegove poslove svoje pipke, mislim to da su oni umešali. Jednom je Gavrilo došao kod njega da mu traži 20.000 na zajam i tako te gluposti, ono nebitno, i onda ovaj rekao kao pare te čekaju sutra, onda kao ubili Kojota, a videlo se da je on pre toga pretio Kojotu, kao kaže doći će neki sa dugim devetkama i tako dalje. I onda posle kad je bio pod istragom, znači on je bio jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo Kojota, on je teo da Gavrilo svedoči u Listerovu korist, ali u supstvenu štetu. Znači kao traži od Gavrila da priča kako je Gavrilo molio Listera da se malo našale sa Kojotom da mu priprete. Znači čovjek koji mu je kum, koji mu je i pobratim, hoće da mu zabije nož u leđ, znači on onako bez pardona sve to priča. Jednostavno nema čovjek osjećaj i za drugim osjećaj samo za svoje dupe. Da, imamo i tu pokušaj podmićivanja sudije Risa koji bez obzira koliko se žali na malu platu, na mala primanja, nije potkupljiv. I onda kad je upisao Ris, tražio se upiše u beleške da je izvršen pokušaj mita, onda je Lister kao počeo da glumi srčani napad, da se valja po podu, da kaže kako će ga tužiti predsjedniku suda, tako neke gluposti da ne nabrajamo. Čovjek je isto također kako bi otplatio dug, kidnapovao, organizovao je otmicu sopstvenog golmana, naravno pare nije ni dobio, ali šta da se radi. Imamo taj slučaj tih nekoliko epizoda, ne znam dač koliko traje taj Listerov misteriozni fantomski dušek za kojega je diskutabilno da li uopšte postoji ili ga je samo izmislio kako bi Jezu zavlačio još malo i na kraju uspeo je da izvuče svoje dupe, Jeze je završio u zatvoru, a Lister je i dalje pod istragom. Govedarević. Siniša Pavić je uvek bio maštovit s odabirom i nadimka, imena i prezimena za likove koji imaju određene karakteristike. U ovom slučaju
govedarić je sasvim prikladno zato što se ovaj čovjek ponaša stvarno kao govedo. On je došao kao novi direktor firme Munja Trans koja je već bila pred stečajem u govnima i on je doveo iznad ambisa, znači čak su počeli malo da tonu dole time što je lakoverno stupio u biznis sa lažnim Arapinom i sa njegovim ortakom. Kao ono, posao vreda $1 milion, tako neke gluposti. I nije proverio da li su oni neki hočtapleri ili su zaista ono pravi, mislim, poslovni ljudi. Ima dugogodišnju ljubavnicu Dudu Piročanku koju je obećavao i kule i gradove, ali je samo vio po motelima i niže razrednim hotelima. I onda da ne spominjemo da je član 3 stranke, sklapa sumnjive poslove sa svima redom, a kada shvati da je zasrao, glumi srčani napad, trese se, guši i tako dalje, ne bi li se sažalio neko na njega. To je na primjer i uradio kada su mu javili ovi iz karavana, kad me Sreta Šteta javio da su ih Arapi zajebali. Čak i bio meta kriminalac, sa srećom uspio da izvuče dupe, na kraju je čak i pobegao iz firme koju ono ostavio tako da pluta u govnima. I to je to ono što se njega tiče, jednog govedo od nečoveka. Voda doživotna, bivši bokser koji je dobio doživotnu diskvalifikaciju zato što je nokautirao sudiju, tvrdeći kako je ukazao tada svetu na neregularnosti u protokolu, kao kako je sudija varao, kako je sudio protiv njega i tako te neke gluposti. To je čovjek koji je mnogo agresivan, glumi nekog viteza za pravdu, nekog viteza u borbi protiv korupcije. Ono, potvrđeno je, to je, i on se sam hvali time kako je bio na psihijatriji i na F odeljenju i sada je kao čist, ili bar on tako tvrdi, i kod njega zapravo nema ničega čistog, mnogo je navalentan, jako je agresivan, kako je rekao Milan Kalinić, dok se on ne iznervira, a ne treba mu puno da se iznervira, on je zapravo jako onako miran, zanimljiv, čak i simpatičan. I imamo neke nagoveštaje iz ispovesti Vode doživote da su ga lemali ko malog, pa verovatno tad vuče traume i zato je on agresivan pred svima i mi vidimo da je on zapravo poprilično nesiguran u sebe, čim mora batinama da objašnjava ispoljava svoje neke stavove i tako dalje. I opet njega glumi Nenad Jezdić koji uvek ima uloge nekih umobolnika. Kokan ili Konstantin Prodanović, večiti student koji ima veći broj overenih semestara nego završenih ispita i te ispite što ima položene nijedna ocena nije veća od 6. I on je ženskaroš koji ne bira da li je devojka udata, da li je u vezi sa nekim, ne bi to muva sve što je žensko, to je zavodi ih, zaluđe ih kako bi imao krov na glavom, zašto čovjek studira već ko zna koliko godina žensku psihologiju i on sve to radi zato što treba mu krov nad glavom, treba neko da ga izdržava, da ga hrani i to mu je zapravo i uspevalo. Ali vidi se da je loše prolazi u svim tim stvarima, da je imao grebotine, udarce, hematome, sad tako te neke razne lakše i teže telesne povrede i na kraju su mu žene došle glave kada mu je ova posljednja sasula živu sodu u oči. Doduše to je bilo onako u naletu, ali nebitno, i čovjek je tada dok je bio onako jadan i bespomoćan, on je sažaljevo samog sebe, bio je bukvalno ko narkoman koji kad padne u neku narkomansku krizu, kad se predozira ili nešto, doživi paralizu i kao kaže, samo dobo prestane, da se izvučem iz ovoga i prestaću s ovim stvarima. Pa tako i Kokan rekao da će da prestane da bude ženskaroš, ali kasnije kada se sve to završilo vidimo da je on i dalje nastavio po starom,
živo je kod Bisenije, doduše ne puno, i onda se usput je malo flirtovo sa Lenom, to jest ona više sa njim, i čak jednom Mići rekao, kao imam ja tu neku samoposluge s kojom s vremena na vreme. Znači vidimo da je čovjek jednostavno nepopravljiv, da nema nikakvih kvaliteta. Bisenija je za njega rekla, on je žrtva ženske osvete, a ako mu je to kvalitet, onda ne znam. I Paja Pandurović, on je onako domaćin čovjek, ima sile neke placeve, ima lepu domaćinsku kuću, ima ženu, ima čerku duše koja je sprcala sigurno 40 ili preko 30 nešto godina u dupe i kao ne može da se uda, i vidimo da je čovjek neko sklon poricanju onoga što je rekao, što je sam spomenuo više puta. Znači kao kada je na primjer tražio od Đoše da svedoči u njegovu korist, to je u Pajinu sopstvenu korist, ali i da svedoči u štetu komšije Poskoka, i posle kada je komšija Poskok došao kao da se pomire, da zakopaju ratne sekire, onda je krivio Đošu kao hoćeš da me zavadiš sa kao najrođenijim komšijom, šta si ono slagao na sudu, i Đoša mu kao kaže pa ti si tato rekao da ja tako svedočim, i kaže čuti bre čuti. Ili na primjer kada je došao Trajko i kada je rekao da moraju da razgovaraju o nečemu poverljivom, i tražio je, znači, Paja od svoje žene da ona spremi čajeve, kafu za sve njih, i posle ona kada je došla s poslužavnikom, on je pitao kao ko ti je to tražio, kao izađe tamo marš. Znači ono čovjek koji će isto da pravi onako neke scene koji neće da prizna isto kad nije u pravu, koji jednostavno ono pravi se lud za nešto što je rekao pre samo nekoliko minuta. I to bi to bilo što se od mene tiče. Nadam se da ste zadovoljni ovim mojim odabirom likova. Vi slobodno dodajte neke vaše likove tu ispod u komentare. Možete i sami da sastavite vašu listu od prvog do posljednjeg, pa kao koji vam je najiritantniji, i Mizukiri se odjavljuje.